Хийжлээ. Бичлэг хийж гэнэ үү? Бичлэгээ 5 минут болж. Миний хаалга олж болох юм уу? Болно л та. Энд ясны тэмдэглэж шүү дээ. Тэм намайг хаалгаа минь хаалга. Яагаад хүүхдүүд манай 5-ын анги
하늘색 나만 하나 봐줘. 막시 앞에서 막시 그치. 우리 만약 막시 재밌는 요 있잖아 너 이제 봤다.